خانیەک لە مووسڵا کەڤن نێزیک جامعا نوریya mezin ku ragihandina dewleta îslamî li evê camê hate kirin ji layê Ebûbekirê Bexdadî ve ku ev xaniye ji sê qatan pêk hatiye û dê kevîte ser cada giştî li ser demê çekdarên Daeş çendîn xêzanên çekdarên Daişên biyanî di nava evî xanî da akincî bibûn û heta nûke gelo pelên wan li wêrê new mîna cil û berg û posterên handana xelkî bû nava rêzên dewleta îslamî û kompyûterên ewan karê xwe li ser kir û her wesa yariyên zaroya. أجانب وعراقيين وعرب د ناوا وی خانی دا کسین بیانی و عراقی و عرب و روسی و امریکی و چینی و جهمی ولاتان تیده هبون. چکدارین روسی از جه مالا من درخستم و گوتن من درکوه او مالا مسلمان آیه و او تیده مان. بێگومان هەر di nava evî xanî da gelek bergîrî hat bûkirin ji layê çekdarên Daeş ve ji ber ku heta nûke a sewarên şerî pêve diyar in ku lew mûşek berbelavin di nava evî xanî da lewma binêrîna hawlatî Mehmûd Seîd ku metirsiyeka mezin e li ser canê hawlatiyan dê heman dem da fere a sewarên Daeş nehêlin da ku rojek nehêtin û xelek pê daxbar bibin. يعني هسه قبل تفجر آها و اینها بتقه لی بنره چه قاس بسنگه او بومبه که درسته جوی جوریه برن ناوا خانیان ریخستن به بردوامی رادکن بلی حتا نها برن ناو خانیان کاول کری او خانیان نزیکی مزگفتا نوری یا مزن. Her kolaneka bajarê Mosul'a kevin tu qez bikeyê a sewar û şînwarên çekdarên Daeş heta nûke pêve diyar in. Lewma li evî xaniyê pişt min diyar zêdetirî çil xêzanên çekdarên Daişên biyanî jiyana xwe têve bireser. Kawa Umer Dengê Emerîka, Mosul.